HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main sim som langani ho a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chom kilah khom phabep ho Kuki Organization for Human Rights Trust KOHUR in Manipur a Kuki zona mite ke bolgan thaina to ke sejin avel in zan hi khojun National Human Rights Commission NHRC het sana in lekha an thot ki ovin hi gel do thei khat chu achi sa October 2024 ni sim som le ni hu a chu KOHUR in Kuki zo te chunga hlung human rights violation to ki sayo se NHRC hinga an hlut hin hi to ki hanchun NHRC in Manipur Chief Secretary in KOHUR ngi ana chu nisagi sunga dom na hi pi dinga thupi ina an nei hin hinla akiti pi phat sung ki chai sung jing in jong tu chen in imacha action am poitia jan hia chu KOHUR in avela NHRC lekha an thot kit hi KOHUR lekha thot in ata lang dung zuin Manipur Chief Minister an hi and Biren Singh makai noiza Kuki te chunga so se ne le su chim gona na sata na to an chi ha in hi chi hunam na chun in le lo tampi asumang in mehemin ho izalam khat jong ki chai jin chule galjam tam ta hum sa do in hi KOHUR lekha thot na ki tha ki mat case gim nei diu ki ta lang ho chu hile ambulance sunga anu to ki halli ton sing hang sing BJP MLA wungzigin varte na sata ki wa athidia ki dalha Churchampul district nurse khat security force on extrajudicial killing anatha na u David Tek alor kitana aluchang thopar junga kitat dole legal institutional lam takisaya ideida na ho ahi hichila a gamin pha thei phap chu hile aswa ki koidan sini lang nei ta dan lamol ki chipi dan chule victim ho dia justice amlo dan le Kuki zo identity su mangut na ho a hi NHRC thupi banga Manipur Chief Secretary in don but na api lo to kilan a KOHUR in NHRC henga ngi ana phap anabol ovin hi hi chu chu a hile NHRC in akin theilam pena hi chu case ho first scale investigation omna ding le field verification omna ding a thupi nei ding Manipur Chief Secretary in akisai banga dom but na himpi loidia thupi nei ding chule Biren Singh chunga action khauta la ding ti ho a hi Ahung lungding Siroi Festival to akimana KZVV ho Thusoh na bol na over sumang dinga ai gu meite ten kagam sungu achutlu thailo ding u a hi tia Thusoh na bol u dom but nan jani ni khochun TNL in hat in dem na anezin Thusoh chu agang theipena nungla do ahina ding in ana phong do ve heje thu to akimana koima Ukhrul lam hlonga mi vet srina check bol na ima bol thailo du hi zong ati chule agam kai za house hozong ke ho pi ding in this Ukhrul ko na na ne uvin hi achung chona Thusoh to kimanin NSCNIM in dem sang penezin am ho direct nga ki chona hi tin phon do na nei jun hi India le Pakistan ke dauna chunga Vannoi zin terrorist to zin Pakistan chunga demna anei lai zuwa Turkey le Azerbaijan in hang phong ta Pakistan an to lanzin India gam sunga mi pilung sona asanjin gamte ni chunga boycott jil ha pi an hi India mi pi te ahidia sumkorvei ne lam apanga gamte ni to ke ka ki kom to na le ke vein ho zo se ahidia terrorist le threat lampang ban an hi het the chu ache sa 2024 kum se a Indian kolzimi lak thum na sangsom thumwal in Turkey and vil do azova chule mi lak ni la sangsom li le sang thum vel in Azerbaijan and vil do azo u hi cha a ko na chu gamte ni dangka rupees 4,000 crore Aheloute $500 million var amu zol han hi India's online platform is my trip le adang dang in India mi piten akisai gamte ni avel lo na ding un travel advisory aso do in ticket booking ki cancel jong 50% alhingzo tan hi hiti ho ze chin Turkish Airlines le Azerbaijan tourism sector hata in asukha e
Kisum korvai to na lam azong Turkey akon malbar kilalut ban ahin chule theiga adia Turkey apple sozing jong India gamsunga akimutapon hi atung chona Indian public private ki thokhom na panla na achi ha jing in hi alangkhana achi sani khopa masanga India in operation sindur kiti an chi ha pinau chunga Pakistan in ale thuna India chunga mai mo na sata ha pidanova anasai uwa chule Vannoi Thusoh chum in India khut choi ho masanga molpho dana nata long u to kikal tu thain Pakistan chunga ichana manna lung empty mu chi thejin satellite slim ho a kon mu do thejin a in hi Maxwell Technologies te satellite slim la na kun phot thejin Indian blue na zin Pakistan te military infrastructure ho tampi set na thu in hi thulu na saina Pakistan Air Force infrastructure zala 20% su sit hezovin hichila achun akisum pima mau F-16 gal satlen na le JF 17S ho kinga ana Elbes Sargodha Bholari Nurkhan Jokobada le saldu muna amhon setna halinta na tu veti gamte ni kido na achun US President Donald Trump Vannoi mudinga ana phondo a gamte ni ki ka him kham ama phuddo dana ana seina thu azong India in hata in yakalna ana zid hi chule boina chunga Pakistan in manna limbe lova sahi ati sa Kargil laya atu se utobang hin Pakistan in manna ato ho downplay about hitting in experts tampin asejun hi China in India gamsunga Arunachal Pradesh state sunga munmin somile sagi ta hialgu naw to kemat in India in hata a phatsa lona ana phongdo e Indian Ministry of Home Affairs a kon to so in a saying a China te to gunjin imacha ki khelna amsa chom loading Arunachal Pradesh song ai ti a ki khan thei loading Indian gamsung hi jing ding a hi ati China ten Arunachal Pradesh hi Jangnam Aheloute South Tibet ti amin vo uwa agam kai sunga mursang vokom tampizong amhomina sa uhi hita gamin khialna hin ahin chilha piu hi anga vaichanna hitan achi sa 2017 kuma kon munmin khialna hi ahin chi pipan u hi akiti Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu injong China min khialna chu hat endem na naizin Arunachal mi pi ten hitabang chu iti jong le ha ke pampoi atin hi
Dunia ding in Thusoh HBin akichai tai. Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalet chibe.